ye be gina nyame asem so de enim wo nyame asem mu ana ekro bi entum ekro bi ani me ho sa me ka say unya broken heart nche entin kama ukro wu ansa ekro bi ani wo dabi ekwan da ho momra ekwan da ho omomra matia eni abi twen ye be ba osusesi a Peggy yenwa ba ya asemi waje nchire ne se nchire waje ne nko enka alaji o se ana ye friend se ni se alaji ai enka waye ne efata a empenyemfo de bia omoka se wo hye wo ba na se wo do na wo se wo de ne ye den e kofi awoso odi ni kofi o hia no wa bontene nanso odi ni kofi e ma abusue hu se obeya mehia no idie oyo oba pa be ma wotimi anya sika akobokokoko ama abusue hu se obeyi wani gine ho enu nti na waba e ma abusue hu se onene wo ho no mo a edie ne na esi kwan se obeye ne ho ade empena nkoa enfie nwotwe de nipa ho wonfono o nipa ho wonfono nipa ho wonfono enti misusu se tina o mutena enfie nwotwe no na be ma ne hye de ni odo bia de ma oba no enu tina no ne tina enfie nkoa nwotwe bikon ka wo odo bi de ma na wotime nya sika kwa kwoto asase wonya sika kwa kwoto ka wonya sika to ayalolo ananko se pragia wantimi anwene ho se obeya mene ne tina ye no eye ne wo nhira na bia so me so a ama metimi anya sika to san ne mani nyina oba no so kakra me ka kire ne se ya sebi na eye sign na ene na mwiem but na adwene anya no ententema mene ho se be ma na woni ne tu anamo no be ma na onye obe ma wo so ne ne tina se oboa ebi odukotu adwuma suem okọ adwuma odokọ ebia ompe oba sebi oya akwadefo but bema okọ fifi ni niemam okọ to oba wo hono enya baako enya mienu enya miensa be enan sa bema kuro ya owoyere ewom so ye kremoni otimi ware dodo bi a woye den ope nanso ka kremoni dia nko otimi ware dodo a wope no nko ohia wo okobokokoko na acha nka afe e wo se nko ware wo kan because emerensi no kwan se oba ware ma be enan ba wo dia mpena ko afie nwotwe wo be makro ya wasa kwa to se ma be nan wo sesen e wo ne nchen different ma oba de ne ka che wo be twe wo wan twe wo e na wote wo e na akwa wie wo se yo e na akwa wie wo se e na wo se ka oba ne hu se be ma we de opon ne ma kitenkete menya wo no nyina no e wo se ka me pem ba bi tena awore na force unya bi warrior da unya kokon ase wanya bia warrior enya chinchine twan e ma yensu anyansa se minim na ye odogimi o se na adwe na wo fo moment na se eni so oba o kai wo se woni suban efie nwotwe wo hu se woni suban ye se ekomu di nipa ne kasa anko e na omme susu a na ya ne kasa anko sese de na wo kan na beman e bia na ade bia na onya no oban ni na mana na ofo mu nya na onya bi wo mo ho enti na wo ye no like oye no ododo no se be ya onya oba bia ote se wo no a na one na ye den ahye ho me ke bibia kire oba na ya ware no onhwe yie efise eyo oba bi su fifire oba bi su bre enenne wote ho a wo ye den wote ye no se ma obanu ni kunu no anane mpra no wa assembly kaminka ni kunu because okay say you kunu because okobokokoko se oni ni kunu no wa assembly ka mesre obana ya worry na o yesika wa float fie se on hwe yie because enne de ye de ye we no wan hwe ya obekoko ware do to so miensa onu so be de bi baba be ye wo ye da si bre en woni na nya enti sa se bi wona so woni na ka mesre no onyi na no mfiri ye na se na no tra no na so oba ne de abufuo eke bibia be ma no onka no kwankyere wo be ma no onka no kwankyere de ene wan ware ni wan hwe ye obekeka muti
abom point 9 na wo hwe ewo onua TV so memma wo aha ema wakwaba eba Akoma mu Nsem so ene adwoadafo kwadwo ne adwoafo memma wakwaba kwan sronko so kra I hope some ho ye pa ai me producer ba ko ye kwadwo happy birthday say I say adwoada bia ye mo birthday da ye wo bia your birthday nti happy birthday to Monday Bones nyina asu ene ye hot Friday ai ene de enye easy bra Facebook live no so ba share na obi nso enya bi ehwe Emmanuel Nshiraba Emmanuel Nshiraba daako we de nka ya ba fo daako Emmanuel Nshiraba daako obi an share mon share na obi nso enya bi nhwe ena efie ha ye de efie ha ye fe menka ne sa efie ha ye fe se na me share da se mama ene me ya me shama ba voti Owusuaa for maba Kumasi for maba na mo pensem bisa dodo ya aden okọ Accra ya me ko help kakra me ko help ni bi epo na se de bo Kumasi e beboa me ko help kakra ene so ya ba be somo ewo Akoma mu Nsem so senia de bia me kan no dwumadie yi so de aha ye nya favoritism wa ha enya afei na wudi mri campaign for kra na kan o mo say wudi kan wo quarter na wundi bem aha ba ye tie wasem aha nso nkoa ne ye sekire ye sen eka de ewo mu kirew wo de wasem na ba obi ha ode na nso so no ye hwemu ana se ye tie mu a wo nso wo ba bia wudi fo ehọ no ye di kan de sa aduro nyonyonyo ne ma wonom ye wia yakọ wasem no so ne yaboaw enya wasem no pomasi bread yamaw enti enya sa wo ba ha no se ya wukunu bu nti no wonso so ya azu tisa banche na ye ja wo se wo de utisa banche na aka kire okunu ne de ne kwan so ano no ye be ka kire se ewura ye nidi be ma atem na emom be ma wonso so ye mfa ye nsam mo ba sa wodi watem na so hwe no mu ade agya no wonko ye mo no ne aka kire nti aha no ye sekan no etwa nifanu etwa akire twa ni mu enti wo de wasam ba eye den a de wudi fo wo mu no eye ana ye ka kire wa emma ubunfu efise ye ka na wana montu a di so no kwa wankwanko ye mistake biem anasa wankwanko ye sa mfomso no amana mfo hawa mro enti na ya na ye ka no kra nanso aduru no mo de no kra ho sometimes o ka no kra na ye se wonum kuni enyo no nanso so wonum mini guyem na se sawo yade enso so a eboa pa enti no ba na se ye kire o sa ha udifo a agena akoma paso na ye wo ho adwuma enwumre say asa modem ya hye enwumre sa baafo no ne rasta say de bia enwumre say asa ewie matena si de Akoma mu Nsem na ye dru so ye de bro ye ntwa ye ho embra mama obapa na wo ho te say adoma ne kurakura ye ze midwane ja mo kakra ayo no mafew me so no mafew pa sie mama na me koye ne say nkran ho no omo dokunu nkruma nka ho dokunu nkruma nka ho de kwa Ontario ne producers omo de ma me wo hoyi dokunu no anim economy de abesimanim eho ye ndi dokunu ni nkruma aha nso so de meje me hyeto maje me fish maje me nkruma say ho no support no eho me ka awaache omo say we don't have awaache say what do you have or say ye wo waache say no waache no ze o ka na waache na asa nioma nguso no ba o ka na waache na wele wom gari wom nioma ni nyina bi gugu so enkranfo omunnim sa omunnim mama na week no e ko say ajana dum okura ye ya ni atwa bedri na dum ninti yetiase yedana se pa na wonam kroma kwensabi yese ya na otutu jadodo sao ai na me se aha de ye beka no kre na kire wo sa yo ho aduro
Ane. I was so cano. And yes, I would di sebi. Asemu edintia de enye. Aha. Enye. Wati enye baako fo nso na eku. Dabi nipa mienu. Nipa mienu. Ti ebe kano kre na chire. Honorable Abedi Kwada so Kumasi. Hey, honorable. So ho ye de oni big shoes Kwada so je na dwom ho no. Omo bia tum a omu nyina omu tie ye. Reverend Apa Live. Reverend Sia Apa Sia ne de oyi free my na ha na pa. Reverend Sia Apa Live, aka our God is Otokonadu. When he talks, he does. Okay. Papa Mwakava. The road is clear. The road is clear. Now weekend here cause saying counseling course so. Oh, nyame tiase na ne din tiase die. Said ye enkofo atimi din. Ene onyame tumi ne ngosra eye adwuma no. Kofo bufa so a. Okay. Na me bakra no na nipa bibre o machi na wo se metimi gya wo mo ho. Okay. Na ye de oman ni hia. De Onua TV. Ani Akoma FM. Ye betime de adom nkofo na wo se ye de dom nkofo nti no. Bibia ye kama. Na medemenchia Emma Captain Smart. Okay. Captain Smart. Me friend okukudu for. Okay. I will be at Nania den papa. Di medemenchia Emma Captain Smart. Na endeno. Ma fosti ewo hoidie. Okay. Na chese ye bekọ no etomse. Etombo. Etumuru. Ma fosti o ye etombo ana o ye. Se ono no onse me hunu so feel me terms na. To feel terms na de na wo se maba no me de mana kwaba. Okay. Nti eno no ye ma fosti akwaba. Ma fosti akwaba. Etomse. Etombo. Etumuru. Etumoda. Tusameu. Deu. Dedewani. Osowa. Ma fosti obey osode. Ma fosti obey osode. O he de wa no ho ofe no a. De bia se ye nyini kwosoro no no nko ade. Oye young sa. Ye kwa nkran ko bo adwuma. Na sure. Ye ko bo adwuma. Ye te won ka se ye te kuma se ana o my fans fa won kran ho. Enya sanke. Sa me ne mu na edi dwuma no nti me ko na mo anko bia sa me ma mo fans. Oh we are there. Me de mo de ma mo ha. Nti na me twa mu tu sa won kran ho. Ye ko ye adwuma. Stories ye ko ye ensam ha nkrofo. Na nkranfo no nso mo ahwe ya this week de. Mo ahwe ye free ochine ko mbeje ha aboso. If you say omu cases no be free anwuna memu ni ade. Oh ye kan bia enti yem first feedback di one ni kunu no wababa be ja no ha no. Meka de ye no won kran first one no ye ne be ma no guso e kasa se ye de bibia beto na kwan mu kama sa so na de ne ba kwodi baabi no be ma no ono so ye nya oba na ye ne omo kasa se ne abusua no e betete eniema so na bibia akoso kama ama ono so ne nsa aka na bana yenya akwala ne da chimpapa ye ba Kumasi a ababa wa o free debi mining side hono dunkwawo ono da ha chirapateni no ho ono be ma no ye friend bi ma wo mfa nti ye kwohwehwe no nti ye peso wo ba okay o se Friday obeba na ene ye toa Tupac ene amuzu asem no so yenya Tupac nso a very nice story. The side of the story no ono nso a nice story. Enti ene yenya Tupac a
ye ne be twetwe nko gi tumu say in fact nko oba na em say mesin for na adwuma na wo ho na aba bebom nti okoba de na emum wage atumu say oni ye be twetwe nkomo nti abusuafo bra Facebook live no so say wa won kai story e na ye twagu mu no e na ye twagu no enti no usho onua TV na wo hwe Akoma 87.9 wo Facebook no so a obehu se story na etwa enti ababa wa no wa ha enti no ye bisa na nsem ba ko mienu na ansa na no pegi atena se adwoa nana ya na ho te sen nyame adom ya nisa wo ho ayefew benden na ya yisu o yare wo Ewurade nsa o yade amen Reverend Sia wa ha die ordinance beto me friend no kra na me che no we ya ye juma week na ko sen nyame adom ya bai de ne se ya nisa ni watu wano pa Akoma mu nsem so mama amuzu metna se na ye ne ntwetwe nkomo na fui sister wonyem pa ebusia for mama nkai wo se Akoma mu nsem na wo tie ewo Akoma 87.9 na o hwe no wonua TV so no ne ye toa amuzu story ne so enti no uko Facebook live na ya share ye bo a Owusu Ernest ejei Frank senior omunyina share kama omuma enkrofo nso so enya bia hwe ababawa bada memo ache te sen na mi ando kasaden udin no mi ba jamo omo femi Victoria Amuzu boye nchiremu kakra ewo asema adanu fiada de bedan ye ekwadana o se kwadana me ba ukwadano okay nti boye nchiremu na me ba ahana me ko eye no o se ade chi ano me ko mi ya tito wana obaye why na bae yawa de dano de dano me ko mi ya ni tito na mi ni fie yesi abe fie wabe fie muse woni mini wo why na abe fie Tupac oba fie sesen wo kita ye sikan so oba ye den sikan ba bebe kumi we ye sure ye wo Tupac wo line no so we ye sure say Tupac de second ba wo so say oba bekum papa try nti ye friend na so ka so wan fa second ma ho a ye friend na so ka so wan fa second ma ho e mi wo nti na me be fie no why na ka che so de second ba ho mi nya ba ko unua ba ko na producer na medwin ade bi hu say ababa is osin na nyinsen na say but ohwe na funa esepemfo pa esepemfo we ya sure say oyefunu na say onyinsen no ya sure say papa yo cho na no moja etumi na doctor uko check ma doctor ka cho say nyinsen ni ho biem papa yo cho mini insurance mi baby sa wa sembi se wuyi ano pepe sene amepe na eneme cheuska bi eneme cheuska nti ka asem no krepa kire me aside Tupac anase Tupac one hwan na ne woda Tupac na wa na hwan na san no ebeda
kanokre wo kanokra me cheuska se madam fo no ana meboa me best friend no Tupac say nye Tupac nkwa ne no da kanokra che me na me cheuska e ye hwan na san no da baby oh yeah amagaji di junction baby wan na ga junction ho ono na ye no da your friend is saying Eric your friend Eric oye da adwuma boy oye ada kasagu mic nim oye den akonyi oye akonwa woni na ono so ne woda wo hu da ben no ne woda e na nsen ono wada last ono woda e ono na biom ye da ben no me be siwe amagaji junction wasi adana oba ha koye no there ache edi be sen be na wotwe na wotwe miensa ni no wo na biem na Eric no nkwa na ene wo dae foforo biem san ho ene meche oska o se o ka no kra kire me a se madam fo no madam fo on sa da oba na wo sere na wusu no na misu bi wo ya madam fo me say apart from Eric no why na san no da wa hunaga ho bien kanokre na ene minche oska hwan ya bonidi nkyere me ya liano before bema miensa any de miama me sumu ni na pai eno no ye da ben no enhwe no hwe me enhwe no ono nya wadanfo me na me ye wadanfo me na me no kasawati hwe me edi be sen busumi miensa beba wo hu mi ya liama ya chemi etwe hospital ama yeji nsuo sisi so kafra baku miensa sane si uso si miso kafra me pesa o so ena ho ayefe o me da se so original ho na me hwe wafu no etiefo momra Facebook live na momere na fu no me de asoba me hu na fu no ense na fu na so a me hu ne se nya afura so na emom nyinsan wom ti etiefo momra Facebook live na monso momme kire me monso momfa ma adwen kire mra ene ye wi a producer ampese mu go twa na scan na me ya sure say enye nyinsan na wasanyem na dienti a ye wei ene se unse emmemme bi wo ho mutiri mu odin enti o mu use advantage of the way we sit here no na so o mu de o mu akomba ya na ye di kowo baabi o mu akomba ya mu hu nipa mobo shaha sheme madam for me hwe wachi wo de hwe me yi won sa free wafu no so na afroi me hu ne sa wanyem me hu ne sa nyinsen no ewo ho wati ase yentie Tupac mbacho manya Tupac ana manya Tupac amomye ne Tupac ni nkomo because emema ni be so advantage o ma take advantage wo ababa wa no so because na obo Eric bi din Eric no one number tenase o Eric ne number hello Tupac Udin pa de say ya fra say Papa Mugi mepe udi e ID card so Papa Muki na ohwo ye menso me ho ye pa na me hwe wo mfie na wadi be sen o 44 years me pa cho adaro ma waware na woni oba bi te
Who girlfriend? Or he? Now we are Juma Bay. Two free Togo ba Kumasi se obeye carpentry work. Aha na ya wo. Na ede na akonya ampana wo Togo. Opupua. Na uni mababa wa bia your friend Victoria Muzu. Your friend is saying ai wone na waba Opupua. Opupe. what dia kan wanu tum mema wa bisa na asem wone na waba enfies eni 5 years akwala na di 5 years kwan ben so na afa so di hia no okay Enyumra 7 to 8 okay Chese Tupac na wode dada maya no na wo bo wo mo wan na ga ho meboa Ede waba asetena ben na wone abaya na dete asetena ben e na wone na dete sese Now they are quite common. Na next stand on so Togo. Okay. Now they are man oh. Na adana wushia no free kromba no wanom den. Me say adana wushia no free kromo ba no wanom den. Wa no mo hwe. Obua. Na wo hu no na wona na nyem wie ya na wo hu se sebi na adwi mu kana kakra. Ana adana wushia no na wo hu sana na adwi mu kana kakra. Wen enti na mi bi sasa wonom odan. Wa no mo hwe enti na wani na ho. Ada neza wo akom sori a wadwen ni wani enye adwuma na. Aha. Debi mi bi sa wasem. Enti yima no. Because wonti me nka nkyere me say mehia ababawa. Ame eden na ma wo dey approach na eden na ma ne ho ye wakono na say wo feel say sister yi ho ye me fe. Ma me mfa opase mo ntu nanim. Yey. Na wano monsanti na mibisa za nsabe na anu me Tupac Nicki Minaj na menso me kasai we ye Tupac a menso me ye Nicki Minaj wunti na ma hye wig na ebutumiti no menso me ye Nicki Minaj tie na mpanyimfo se sabi wonno monsa na wonno mo wadwen pa cho ba no waja wadwen we bia ba ho ba bia kono monsa no na wani su ye who are you who tokro no de kowom na wani su ye who are you ba who tokro no de kowom asama okay dia menti bi da ai ba fo mo niam mo nonom ne status mo niam mo nonom no eno de ye mo mfa mba cho ye mo mfa mani su bia na beluchi
de ya wono no mu de ipo sama no aha what afre niam bi kan ho ya se bibi they don't try me na mo try wono no ni nyina ogina ho anu aye sen onye na ne eda nko na wono mo ya enti ebofa wani so a wuhu se sebi woni ne nyim hwie na wuhu se sebi na adwen mu ka no asema okan be ma ekwa wanum Debbie ayi ya friend kan beka status Tupac Debbie wontimi mfa no nya excuse say sebi mihia no na manom kakra na mani so ye me who are you when na kan sa asem no kire say wonom bensa na wani so ye who are you na wonam kwan no so a wo ba nyina wo hihia mponche wo hia sebi nkraman ne ade tokro bia na omu ho anu afa nko wom no when you to me who are you man who so ba Debbie o amema no sometimes amema ni bins nyamre sama mudi krom akwala yi won hwe no akwala no hwa no ai akwala no wen Uhu obana edi sen Victoria obana wen Mami minini kasa o say what that's so what that's so Tupac no fun good morning Munkachi oh yeah Namiado say wonyem no na wo kase na wani so ye who are you person o kire sen asembe na aka so wo se ne pe no wan so pe na apne wo se wo pe bie wa no kasa Tupac won sa asema aka en kwa wa ma ba ya no ra ho Tupac kasa wo tie o Tupac adole na nyu Debbie kanichi aha so enu no de ba ha o se won hwe no ba no meba aha okay o say ampa obua Tupac unim sa osanyem o say Jinaso Tupac jinaso ara osinfie numuni one wona ada amba da be no no da you sumi miensa ose bo sumi miensa mu ni one na ada what can no
Tupac. Tupac Jinaso na mimisa na semu de tie Vero ehemfa na Tupac ona oda Madam no oda we he Madam tabo David bimu oh bimu ma de che sino na de na se aguso This is the dano. Nina says Tupac, Tupac. I have an another. Mama, whatever, you want to get oh, no kwasam na walking. Tupac meba na wuni mo bi a ya friend Eric Tupac oye nkonya ai Eric no was side ben angunaga side ben no when did tie yama what ye santase sa so oye nkonya wo ayi junction oye adwuma angunaga junction enti ono no nso ehemfa na one woda junction wo na one woda ne store mu ho ana ode uko ni fie wo santase Tupac ma radio ne mra for Misra wo Nsem aso Tupac me say ehemfa na Eric no nso na woda tabo the dan bi mu okay ntu de ntabo dan mu na wo na woda dada Tupac yes ma si say kwa be ne be fa so e be her sister mommy mama ye achopa wuntimi sa Tupac de antia tie mama me de antia me ye hard wo so ne say wuntimi nka nkyere me sa dana wo hia no na wanonom ne amba binti wani so ye who are you na sana gata ewo wo ho anu anfa odan man ko wo gatam sani nyina ye tokro ntu ne chempana design woni ne chempana design no wonyem ye woni ne chempana design ansa wonyem oh mama na nini die nini chipa be 2 months no na that isi the table ma Tupac facha me wonya correct
wonya correct facha me wo ka kire me say woni ne da ba ko woni ne na biem e na odanyem oye sisi a wo say ka kire me say woni ne twempna 2 months anza wanyem Tupac no kura bi o hona ka wo ba ya no mama pato ani na first one baby no on first one baby no from first time na me na biem o first time ni start beginning no and first born me biem no me ni da biem woni ne twempna 2 months no na wonyem oye no ena wona ne nante sa 2 months meboa ena wo ka che me ne matiefo ne mahwefo wo nua TV so say wo wie ye na hu se bi na adwen mu ka no Tupac mama meboa mama na bre be na hu ye mama se ma so awuye no na mo se akwa shemu no na mo se emi so ba okwa akwa shemu no na otimi chakola no anu tina emma me mama anu tia akonda tia no e ka so no fa otisha kwa ne kama ka se kwa kamisa na obebre kwa ni busa kwa after me se anu kwa kamisa ne de anwan ba so me wa me nya de bo shakwa na mama ta ma chi me ho fi me ho o se bi an maniska Sure, ma nyina Tupac asem so kan kya mema na mutie ye no. Ma munya sa mu take advantage on enema bi. Chese mu ade afu bia na mo pese chese we de afu akanim ade afu ne boden. Sa wo ya wadwen so obefo ba afu a enu mom na ne boden ka fa kokofa slave queen na bo ho ka Tupac asem na ba bedi e ho akwala no wo togo ba no wa habo so me sign na ade beba. Mama. Mommy. Yeah. Me say yen si say ya bam enti sai ana ode beba bo so me fa be si meme ya meme so fa be si nana ya meme so me de be ma akwala no bo so me sai na ode beba mama si ati o ane mama yeah Bosom about 5 million. 6 million. Producer Bacho Momo dating to me ho. Yasom. Piao. Yasom na bosom Tupac. So hear me wo Facebook live and so now hear me wo Nua TV so. Radio na wutie tie mi ye pa. Sabosome na pa ho one day kura mema police abechiwo. Ye Bosome ya start free enne date as a producer aboma me enne ye 15th and 15th of May mebe adwuma no na Tupac ku gina ha twen me say this can be hye me nsem ye aha bisame Tupac. Okay. Tupac wadaroma sa ade bi ade nchima wumu anada. De bi adidi. Me si ade nchima wumu anada. Utie yo wana wu enti 6 million na aka na akonya ne he 6 million na aka sa bosume o de ba ma ya no unya ubenya no we hemfa a wo ma me o sha me sa abo no ma sa me mo sa cha me de ba me ne bi tu a na me ne bi sa me ba me ne bi a me ba se de we na le ba no to go na le ba ne ba ha me ne bi a kuma na ha me de ko fie no a pe Tupac utirimu ya oda pa o wo ba no wo togo dia wo nidi meboa oh ma so di no ka godi na oba kumase ana wunya bia wo de ma no asama wo kan jai sa wo gu mesinfo ana ya carpenter ni wo gu a carpenter fo animase ma
ɛna mekyerɛ sɛ wo sɔre a wo didi Tupac ti wadidie so ɛne ti wadidie so boso me san na ade ba ma akwala no mempa de wo bɛka boso me no me no wo ba bɛ twema me ntwe because me ba me the police na bɛba wo so yeah I 4 million. Medasi bebre medasi nyami shra na emom no me ahwe o se sika no emma ababa no ho na emom ya genesis na number ya be frɛ no no na sika no be kɔ no na ya ma ababa no nso bia wodi bedidi na emom sika no da bi na emom sika no fa be hye me nsem me de be ma ne sister no yey ana say ma atisadi ana ka tell say atisadi a ni media ya de ni se be fa se siri amani fa bi tin ko di janti bi asa o ko di bia o samia Tupac utie me bone fa ba so for me no Tupac wana wo ka che me say wo wie uhu say bi enkoyo Woye ne ba woye ne baby daddy ne ba papa enti ende for the rest of your life ohia wudu obeji wudu enti aduane ne de mefoa so de bi onfa odi nkwaje ubetua nso onkwaje anya hwe kra wa nice baby boy ama meboa enti aduane ne de menya hwe so obeji ama na bro be 20 cedis enti ende wutua ama na enya hwe nya me kra ne be hira wate na mom 4 million ne dia boso mi di so na fa brɛ me na me ni wa nya asɛm me number no wo de ane ɛyɛ afrɛ me producer de ofrɛ wa no pay no de na one ne ka ɛyɛ afrɛ sa number no a why yo nyame nka ho ada ubisa ne den Nsem Tupac o wife kasa ho Tupac la bonta madama neni aga neni ye eno ye beka no wa akire ai Efia Efia Amuzu Victoria na ya mama dunduno mama David kanichi na mente wo sesey say ya be mani bi ya be ma owi ai mama ni woman nini ayo ya nini blood nini Akoma for no maka chem me say me Bempah eno no de madam for say medical ka che say no de ya ware mu ntokwa enye hwe mate medase Tupac se oje brena one ye atwetwe nkomo why
Mate me da si bebre. Na mom next time o ko no ma de ma wani so nye who are you? Mate me da si bebre. Bye bye. Na who are you eni ma ben na ma bisa beluchi a won peso be fi mi status ma bisa na on peso be fi madam fo twen ye ba wate emfi no so o se aware na gu obema woni akwala ni ska ntu de twen ye meba why na ya Frederick nso nti twen ye wani mu ho why na den na wusun sa se mi ya kan wie akaden na madam for adama menim producers ya maniska ya maniska o auntie ya mauska eni asiska no be faka enti no sika no so yes sama madam for said da sika no wa mfa ma ye ne mfa ma ye china me enkwese sama na enya to ne nsem ne de no ye kan ye no nsem nyina na za articulate meju kwan mi ntimi mfa so bio mesa kwan no Auntie Mawa kwa ba ewie Mejoso Naturalin Ventures Naturalin Company Limited okay. Congo ointment Abba mene mo nipa ba kushia wa Accra nice guy okay, na mzie mu de mo hwe ni so na mafa nkrofo sa ewie na wo maye a coincidence shia ewie de nkomo a ye ba bedi ya yedi a yegusu a yedi sansa ye pese ye yisa de no efri ho na ye hotimi etoyen efise wedi de ye nsre emfa entu kwan obetimi akosere obi atade ne mpaboa ne bag e de akoba bia wo kone nso ni padua no se enye kama anase asayi a wontimi nkwaji obi de se wo de ekọ eti de wo se ye ne se mama ye ni nkọ ye ni padua no anase ye bede na ye me ni nkọ ho pa na ye mo ho ban what you say simple asaya ye hweni esiesie na enye kama asu se be siesie amana ye kama ne yade kakraka ema ye sa akura asai no se obi akwasra nku bi na wanya na nso ben dark spot ana se wanya red yi wonanim na wedi no etwentwem ana epumpune no afi na ye san to enku aboden ene oils aboden eno kra se be damage your skin no e de amaye meka ne sei kyerese ye woni pa bebre wo mo mafasa wo hawo ni mu ana omugu mu no wo motemase se bia wakosere nku bi ama enku no ama ne nsa ekikura baabi wo no ma yetuntum baabi ayekokọ anasa ayefita anasa ade fitamfita bi sports fitamfita nkitinkiti bi apiepie wo ne widie mu a obesa akọ cosmetic shop na wakokasa ma me nku bi amesra asa me kala ti me pedie ebema me kala na nasa me wedie no akotoso na fi yasa bonku fofo body a kire no yese fa serum we gum fa samna we so ka ho ne fa kosra eti boza wokwa within first week na wa change ni cream ne ni soap no boza say ne kala na be bright ya be ho na asa tiesim na etisim a na fi asai no kra enu na natural for ye che se wosre ngu ne se we wedie ha enye se ukwakoto ngu abode fufro ni serum ne soap ne oil no ana be ma wababenya wo natural color na ye kama no e wasa osan ba back kra na obefa eye cream a eye natural okay cream anu wo form na eye natural me pamso mo me yenti ni eye natural yes enu na ebe kwa akosiesie wedie no ekwa akoyi de atwentwom de apumpuni no na nso oben na aye wo no ekoyi ni nyina firi ho de wo se kwa koto na body biem ne oil foforo na ye recommend ma wo no kwa akose wo kra na ye kase Congo ointment ne de ho danse de doso sister ba ko aso ase ramatu onna ni ase nyina na ye red okay na red na ye no hwa na se baby adamoja se baby ye black kakra baby won ma se ye yellow kakra Congo ointment na je no unim oto you know container no ketwa mienu okay ni nada efri nenim eti ono abese wo say de no no de ni nko a osra because I want nanim for so many years obo years na imasho ozo da bia ni nko a de mame da bia ne samana de mame da bia na oil de mame so ntimi nko
but menya Congo ointment no afede manim no manim na aye say o se me wedie no kra na ase apumpuni ni nyina da so kama eti misrawo uye oba o uye bema na wutie me na wasra nku bi enye wonfom so obi apese na wedie ye fe se ne skin no eye dark opese ne dark no esi animu da ho kama opese ne skin na eye dark no eye chocolate no epie fefefe wobekwa akwa akoto nku no niam ni nku a wokwa akwasra afi obefri dark no baba ye nipa kokko was toning or free dark complexion no na wababa ye nipa kokko yesi watoni se kra de omo wo yisero mo sika no ye wo using ene wo toning eno ne de as a chinese toning ni de wunyu sui toning ni de wunyu sui wonwo wo nsamna enwo wo ngu ni ade sa wo de sra onfa ni ma ne milk ade ngugu mu enwo wo no sa wo de sra but ye nku ene serum ni soap ni ade ama enti toning ni nyina ya sra because o color no eye dark na e change abaye kokko a wasra so aposo amana abaye kokko se wudru sa level no a eye ofefefe entafe nku bia wuto bia ye nku obema kokko na yeden apie ye no na lead you to na so ben ene black spot na wedi no a esaye no eti yesra wa ye numbers ni nie Natural Company Limited the Congo ointment yes fasra na honam asaye no en repair no ensisi ma ne fe 0204 61 oh freya na ye ne wedding komo ansa na wakwa akoto Congo ointment no ye be say ye hu skin no say de sitie okay if possible kra na ye be mo atwa de WhatsApp ya okay ye be mo atwa na wo de WhatsApp ye ne ye hu say de skin ni si etie aye oh e bi obo onu ma ne de na pumpuni ne boso ha obi onu mo a na nim nyina ne nsa hu nyina pumpuni ye enkum ma enipa ya ha say itimete na say etofom e enkum bebre ne nsa na e na yesa etima freya ma ene ye ni komo anya wukoto Congo ointment na kwasra no nko epese ye hu se de esitie nti a wo ba kwa akoto Congo ointment no 0204 61 ana 0249 01 71 01 01 na yenni hu komo ansana wakwa akoto eye Congo ointment no Congo ointment be sisi amonya natural color so onya natural color no wie na so nsra Congo biem na emum kwa koto nko a ye nka nchoze koto nko ano ohye okra wo nkoto obata de edaboko so de be ya wo color na wanya no be ye fefefe e de ama because ye wonkofo bebre ho no mo a de we a we de na sia ye ntino opia konipa mu a ofere atade bi wo so wo hyekra no a ontimi nya den enhya atade no de atosumi no oba bia awose wo ma wani ko eye wahimfie eno ne wajapade kokofuo no eno ne wajapade awoso wo ma wani ekohuye menua be ma bi ehia me otek top I no ne medi nkomo okay na woso wo share lady bi na okabi a lady ne ye adwuma nyina nice lady ase na ni jere ho senka o ware oba no wose for 1 year wa pena no wo mpene the very day again ne pene so ne ki kompa mu no wose sister me come from me ferry e ma girl no but utimu se wono ankasa no onim de ekoso woni ni paduam adan ya woni girl no die no pampan bi a e fa dan mu ho ene ekwan ya girl na na mu ho sitie na wo hwe girl no ni padua wo gina wa na ba mu obu na me say na waka kire no wose sister na wono de we a wasi aye ne ho a wonam no mintimi nka ho wo ye oba wa rate no ho aye wo ye high na mem de sade we de me kwakasa aye den eti de bia ya na de me kan se oba ma wani nko wanem ye manketo ano e mayiwa na enu mo fie no kura si yesi o manam wo mo muni mo hwe so ye so mo di ntofe o mo di niam a de o kosku wo di agro na ikatwi hu eti ekuro wonanam na wo pani a wo di agro ahodo nyina bi wo wanam ho no uja wanam ho no sa asan e wo se wutimi na wo ye den usiesie ho abre bia ma ehotimi ya kama Congo ointment etimi white etimi infection bia wo wanam ho so wanam ho ye wo hene se eho keka wo yesu so ano yesi efre bia abridro menin se na ikura mo ya eden abridro wudi ma do kro wo ani o ya akura wo ho what I say ana mo me ka kire won
ya de tu nsum eso de ne de atum na anane atum okay ne de woto aye den asim hey yes usokra wo ya bayo anu a wonhu hwe no ebo wanam ho no musa na ekum hokru na ada ne yanyina ne yeja ye ho sa eti oba wanam ye wo hene e wo keka wo nso firi wo ba ye de yenim se de ensuo no sitie yenim se pampan wo ho akopem se obefrɛ yen na woni yedi wanam nkomo enkekan na aba wanam nsuo na enwunu wo wanam ho aye kase pampan ye wo ho no awo for abosome sai awo for emfie do sai frɛ na ene ye ni ho nkomo na yemwa yensise wanam ho mama wanam ho no enye kama your numbers is 0249 01 71 01 0249 01 71 0204 61 natural for you say your body to infections and yama we dey so I dey IFA go intimate nye ne ma mienu we netimi ye etimi pompo sa pompo abo afa na eba fastra so ebe hwete abesha wakase atibita so ebe pai na wonantama propro fa bisasra ho omo mo shebuta ene sosa na pampan wo mo na ho no wutibi de fo ho no ma ne nyina beboa obato ho diaper rash no ai begu ho ho aye nkokon no te Congo ointment fa ho asa no abone diaper eti ai bo modi aso be ko ba bia ye ton adru no on sabe ka bi wo nya bia no afre numbers no ni adarete da si very naturally ebusia for naturally the Congo ointment ebaye na yate omunka no se de mema no omohwene ye adwuma o enti ukose ne dem de sister obetu din Tupac ene Veronica na madam Fiasa na Akoma ha no producer second case yamfa second case ne ntoa so anti nanka mpese mama mo kira o madwen na nso so ye ntwa ye ho ye ba second case no ye de bebrel Rise and shine, it's another day to stay on point. Toast is Friday, it's still on point. Watch is Friday, it's all day long. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. Watch is bread, it's still on point. For your bread, it's still on point. For your toast, it's still on point. It's yummy, delicious. It's still on point. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. Still on point, yes, it's still on point. We say, I don't she why na buy yawa the ban no call me to me fear yes fear wabefie what's say why na abefie Tupac obefie sesen so obeye den we are sure you will Tupac or lie no so we are sure say Tupac the second bar so say oba beku nti e frena na so ka so wan fa second ma ho a ye frena na so ka so wan fa second ma ho e ebe fie no why na ka che ozo the second bar ho unua ba ko na producer na medwin ade bi hu say ababa is osin na nyinsen na say but uhwe na funa esepemfo pa esepemfo we ya sure say we funu na say unyinsen we ya sure say pa sure na doctor uko check ma doctor ka cho say nyinsen ni ho biem pa sure insurance uni insurance mi baby sa wa sembi
se uyi ano pepe person ya mepe na ene me chiuska bi ene me chiuska nti ka asem no nokure pa kire me aside Tupac anase Tupac ono wan na woda Tupac na wana wan na san na ebeda kanokure o kanokure me chiuska asem madam fo no ana meboa me best friend no Tupac say nye Tupac nkwa na woda kanokure che me chiuska e wan na san na woda baby oh amagaji junction baby wa amagaji junction ono na ye na woda your friend is saying your friend Eric oye da adwuma boy oye ada kasa gu mic nim oye da akonya ono nso na woda wo hu da ben ono woda e na nsen ono wada last ono woda e ono na biem ye da ben mamuno wadiane ede menkasai ya bana wonyo menkasa se ya me bedidwa ohun edwa be me basa na chese ma me hwenkwan me sumi jana ese me kodi ntina mema ne pe omo ohun omedua ne darno wadi vida ana dance ya odi meba why atuya and so why efe me da say yenkodwa so na ensem wa efi ho eba no yemfanto so da bia menya kunya ne tenase a ensem wa meka no ba kopɛ mesi de ye ka ho asem ewo ha no na wabomoden panse ukodwa so a wo behwehwe na wo so wanya bi ato na bibia aye kama woni pedie ni mu ye hya se aduane de ni echiremu ewo Agbozo Herbal Clinic me pa cho eho ene ekwa akopa hoden akwa akopɛ apote yade nkwane ni pedie mu enema nkoyie ewo mu a Agbozo Herbal Clinic ena mekamfo ede amao typhoid fever Johnson mu ena wo haw abamu enemu nsanyade wusisi ji wusei hwinhwinhwim waba ba ma sene amusihie mu no enema nkoyie wade bo ania na pilo sperm count Agbozo Herbal Clinic se yenkamfo enfama way na brai wei haban pe ene de esawo yade yankase ememu hanu ha nubna ene nutan yekeka ede bomu a na kyese yede awosa nipedie no mu ama small anasa bretia wadi mu wobetimi asore agina ona so ama bibia so aye kama kumasi ha ye kire kwan dechem so Old Insurance Junction eho ene ewo mepacho ya frɛ number yeyi eso ed famayen 0553417752 enkran so ye kire kwan kwashiman eho so number ena medi to joy 0241750282 afei ema wo moni apie kumasi fo ma menom papa nom obi a woye guy bia sese wodidi ewo N17 Lounge and Restaurant obi a nani atie pa woye guy no na wo kire se woye prema ni nye prema ni nko ane se wafa ho hyepe aye didi wo ba bia ebosho ba bia wo bia gie atum se eho so N17 Lounge and Restaurant wo mo se yenkamfo enfama wo se eniane ne die me se wo ba na wura mfi ho na wankai se abonten ene waba ansha no wakai mpo se wo maame anase se bi wo yiri bi kwansemu ena wudidie sanse eniane na yede ema ho no efie die pepepe fufuo no eyenkwan ben ena wo pe enkwan ahodo ne nama ahodo ne ninada yede bi aba wasebra ne bi didi ne fili trebien eno achi wudi fufusam no wani nye ho wo pe ne foko nom yenki country emomo eno so we got you say ye meat pie any pastries ahodo wudidi we wo pe bibi dia pa wanu mu a N17 Lounge and Restaurant se wo mo ewo bi me pa cho kumasi foni na ye trimika wa wodofu bi kra finkran eno wo ba ka se kumasi yenso ye ni ate enti ba bia ehwe bia yede adofo ne ahoho ekwakodidie ene N17 Lounge and Restaurant ye wo kwada so Agric Junction kumasi kwada so Agric Junction ene ye wo ye dwumade sini na edwoda kwesi ada holiday bia ni ba bia enti bia wo beba bia no aduane ni bi ewo ho hwese bra na wo ba no na kyese anopa no ndu abo ede konanimu a wobetimi aba bedidi ama bibia so aye kama bepacho wo ba no wa ira no afre number yi ede amayen 05306685
0585 and also say 0542 787278 pacho kodi do ho na bibia enye kama medical catch say yade ni nada enu aye kwa akopanom TIME enti malaria fever TIME loss of appetite TIME general body pains TIME immune system no ye must menya strong enfama wa TIME time all time no pani bi ene ye kwa akopanom time nti ebehwese ebra edaso no yade a enu edi esi ni nada ebeyi edi afiri woni peduanum na wonsoso wa ye kama wa mai mu heba ene pharmacy shop so enu no ebusu ewo ho kopia bi nom na bibia enye kama 0244417696 0244417669 afei grow fine grow fine dende moja dromu ni na super moja dromu ni na kenkon grow fine herbal tonic ene ye kamfo ede amount medical catch say wani mo to wintimi ni di bete ma mempa wo bisika da ne bottom na so aduane no okote ede si ho no mo a wintimi ni nanumu enye ne de grow fine herbal tonic ene betumi age wo wonsa na wonan aye titiriti woje wo ho a enye moja ne ntimi ni afurisa ni yie ewo nipadua no mo a grow fine herbal tonic ene betumi abo me pa cho no krokro achewo eni ti ye konkete so nkrofo ede hwe nkromo no wintimi enye bisa grow fine se bray na emeje moja duro ni bi na entumi emo a wenye moja duro nko ya hwe se enuane nuo ahodo a ebo mi nipadua no etimi ejina so na ye dibi aka ho na onim se infections ahodo a ebo nipadua no grow fine etimi akuti antwe no bibia bi ewo mu bi ne yekeka bomu a ye de aye eduro no ede ama wa wunya bi na se wono mu a wutimi se wahia adepa hwehwe ye kira kwan ewo digital herbal clinic eno ewo Kumasi edum runabout Bank of Africa bibia ni anu afre number yi eso 0244596532 0244596532 grow fine it will make you grow fine afei dia ye di twatwo ni asole ribi biscuit Messi biscuit we winya bi enwe ya wo ha wo hom snack fofora M4 Food Limited wo moda wo ma ena akwa kofa ribi biscuit ni bi abadwaman so Messi enkodan totofe wa na wo mo eba no wo mo de 6 months for no mo hia edidie no ya fa bitu omum omenu musa no mo mokomoko nyenso kakra edipia na wamen enti kopa ribi biscuit ni bi na ewie wi bi na pass bi ede ama wo yonko na bibia so aye kama makase diabetes for enso ebetimi aribisa nsa esichire na ewom no ketwa bi nti ema wo cholesterol no so enko nanim kwadwaman so kwa wo se yema ribi nibi na efa bebo breakfast no eso 0531003892 and also say 0266 830003 ribi biscuit yeko edwaman so na fe yakope bi are obaya abena medasi bebre abena ompa se munti wudwane abena so moduane de na ni meduane kro awusia ai akoma mu nsem na wasunguso a wo hwe na wani nso so hwe ewo onua TV so maame esu ne de me na o kasa afom ho se nkatwa so na o kasa wi a se o pese o kasa nti na o de asem na ba nti esu ne de amoame ti mesro wasem na ka why ebusuafo de bia sania meka no me so wo ha obi ro wa ka wa fa wa beti obi do fa kwamboni bi so a chese wo pe kamafo anasa wo pe dimafo a wada wo ma fresa number na ene ye ntwetwe nkomo 0530 507849 0530 507849 me ho aye wo fe awie ya me de obechama de na enye fa mi yusu kra na me modin enti me wegi Rosie na odemma me nti sister Rosie wotano so meda na si bebre tano so ahimfie no sit ho a obehu Rosie wo ho makeup the Diva Beauty Salon Salon Diva chireze ni dino se asemu maba we me pa cho Fred Diva e was 0243 6807 94 0243 6807
94 oye wig installation eno ne ye frontal oye makeup occasion bia o wa tonsu high school junction tech junction hona baby a tech for faka no eho na obehu diva beauty diva salon obehu no fefefe ewo ho no mo a chese wa ma me ho aye fe wie pa ma me wa you ready pacho my ready wudi pacho Owusuaa mankwa me pacho he na wo free buy ye pacho mi fi stresu me pacho kuma stresu he ye pacho atonso agogo stresu Blake kwan no so me pacho wie wo na wato ayen ma yentie pacho ye die boko me maame e ma me nana di asase ma me maame do na me maame jaye nti me maame jaye no me ana mada asase ne saa nti na me chante kwan du sie wo sere so kwa ho obia nim ya lo sere so obia nim na me kwa ye bodua ohomo na me mi kunu ko handai wo sie wo me ko handai no me sole a me pla me twitwi oba de wo be kwa adwuma no nan no nu ana no mien sense wo pla na kwa ye adwuma tofe na me tonton ni ntini ma me ni si wo tumifie atuma bonten o ma me nton no ma wo kwa no na ka kwa no nyina ye ne dia anim ho ye ne dia me le to assembly ma anim assembly ma ka kire me se ho ye kwa ho enti me nton me no ma afi je na assembly ma ne ma me na kwa akwa ye wan ese wo mu tume na assembly ma se me fa nkwoto na nanim enti me de kwato na edi nkam di ka ko fe ya si police station ko report e no mu si me fa to ye pan nanim ena me ka chen se me di ato assembly nanim me de tu nanim ye ka ye no wo bia nsi me na me de kwato me na nanim se da bia me chante kwa du tu me se me tu ni fie na me di tu mi kunanim wo se da ma ne da ma ne ntena ho na me mintu wana se ba ma ne tena ho na anti kwadu esra so obia nim me ya rosin so na me da ma ni sika 5 million me di esa million oye wo fie wura anti kwadu ye ni fie wura na me ni kunu nyina di sika me kokko handai enti ade ko handai no wo se sa na che di amintu ne nka ba ma me so menya ne bone me pla me twitwi eno ma me toni nti no se menya de mintu ena mko ba me se wa amanye se na abani o na me se wa baaye eni ante kwadu ne me se wa huru so na nti me so lia na makwada me se wa ho na aka mi kunu no na makwada me se wa ho na aka mi kunu sa be na bra ukunu ba waro na mote he sa be no nyanya ne ho ade ni ati ante kwadu fie ho mo nti no be ma na di kan ko han dan wo fie ho anase munyina na moko han ye mienu nyina na nka se na ka ye mienu ni adi ska ne ko mama me no mi kunu na nka nche mo adi ska no ne na damfo ne de ko ma ante kwadu enti mutu akofie ho ni ukunu tu ko da kro na moko tena fie ho ye tu da ku ne ko tena ante kwadu fie o edu sa ante kwadu si mintu ne de ne nko na ante kwadu ne pam me dentia o se wo eno ma ni nti o ma me ntina fie ho mo na ne baba akoka kire ni kunu ne se mi si fie obedwudwa me se kai ehɔ no kra de na edenti na ufie wura woni ukunu abehan dan na wo tumu no se be ma ne ntena hɔ na oba no nkwa de ntia adenti na opese wo koja ukunu ni fie hɔ e ba so minima de kra m de nti ma mi bi e fe na nti bedu so no awani ma nti bedu humia osin aye tu fie tu abonten enye no na me ka me se edenti na woni ukunu abehan dan ni ye tumo ni yesi wukunu momu nka ho na woko minima de klo nenya ne hye mitifi o mani di wo matem me nka wo menye wo mu hye ma me ba anti kwa dunia ba ko si wo so ali afufuo no wope me nsusu mi kuna kwa ma se no de ma me am be ha dam de no aduane aye de o de kwa asem no so enti wa na nto kwa rusi wo hia me fie ho mo me je mi ntu na mbe sa na te de on fa ye sika ma ye na ye mienu ne ebe ye mienu ye ntu wo so wanyi misika ana me so wanyi misika wonti mi nye de empam me enti sa na te de on fa sika no wonti no fa me je ma me ka ya ne kunu na ntu na me ko me se wa agogo doctor na chi ho no ti na mkobo na manye se wa se na abo na me abana me ko so me client kwan du sa ante kwan du me tu wa afenu ogina valand ejalu hoji me de klopotu si wa nu omayi me de klopotu si onru si me fa klopotu si valand de munye agya eden na esi nim de me dia ya no se eden ti na wa ha de me wa ha mu ne se
se me na me to me na akomo hene anim da bia me ma me do a me ma me gyaye no a me jeje eti so na me kodo ye ma do abepim kofo penso ama yatam si ko mahama ba na madu na se wote so enti me de kwato me na anim se na nante kwa adu tumi o kwa ha da ade chi ase ade chi aye tu enti ese minya ba bi tina na wose me se na mka che se ne masase na do asase na me do so o ma me nkosi da ye de e wo so no ose ne ekobo ese so hina mane ese hina nso so ye me na me pa ne cho me sada me sa ye mbunkotoju wote se mi boni din a enya bone so wono awanim ne me sem na ba ne ho am na busa me se e kwa ye de me fa so wose na mka che ne se se no na mama kwa akoye pipa se Sofia nim na me susu asase Sofia nya ba be susu asase no ante kwa du so ma ne ntina asase ne so ene akina that be ante kwa du abesi da me so makosi pim ko ka che me nana no ma me ko bo wo hene na manye sa be boy bi na no wo Solomon we si dai na wo mbebubu dai no na me nana no ye sa na che dia me ko bo wo hene na manye so hene ne ma me kwa di asase no de che me nenya de me mfa enu aso na me do eye bibia me ko toilet bola ja yensuo no makoye ho kama e free he esi so antikwa bi asidan wajama asha Lady Esther Cynthia ne ba wo ba ya chese manta nyabotre mami nyabotre na ka asem na emu na ho na de wa wo de nsem na ibubo mu no mente ase wakosi wo dan esi asase a wona na de ama wo so patwari na anti kwa du fiewura na wutu free ni fie no patwari ono no so abesi bia ben o me patwari na ho am na tim wodi ama han asha Lady Esther Cynthia wani wo mu dwale egu me me wokohwe ho apoto bibire me kwaka wo mu sian me nya de a me mani begye me bire gu kwa asase na ne metiso me sankan na me sankan china e wona wo mu nyina de aye toilet wo kwa bola pa kometifu anim assembly man nim da no me bam de beto ma ko su anim enam ka che ma ko su se ma ko su mpa che o ba bia meti se ni ne ko eden na asi se de asi ni se na mama what is saying wama Sofia nia ba be hye ba bia memetie no ese womla mesusu Sofia nia ba be susu ye kwana na ho ekokasa na na soma mpanifo ne se wo mumla mehye ba bia meti na mpanifo ne ba wo mun ne atem didie hwan na edi watem tia mi nya ko edi matem se wa ye den asa si senwura no oja be gu ba bia meti na asa na ko fle tia mi nya ko na ba me kunu wo ho na tia mi nya ko ni di matem ne kwa nam de akoto na nanim na so di abra ne mpanifo ne kana me ne mese wa akotia me no ho tia me ne kwa na ofokofoko me se wa wo ho ebi penifo no na netu kwa ya no maba na na se brahimfie na se brahimfie asase na metiso penifo na committee ni assembly man say no how ben na wo ho ye je wasase wa na sa ye den how no ni se me dia betu manim me pamocho me siramu me dwatoa mo toilet ne dawson nsuo be asase na meti woda ni yi a ba me dem ho nyina fa ho nyina tantan dia me metetie enti na se ye kwa yimfie tiame se mimi dinatam lesi mi dinatam da ho anajudu mienu meba pepa wanim na mintwa me homra abusuafo producer mompe assemblyman ni mpanyimfo bi a mo benya omo wabobo mu di na yemisa omo because we dey sanitation ntie assemblyman asem ene committee fo no moti ba bi na se your friend is saying if he ewo ho no mo minya be ma awa pana bibia bokode nyame adom na wo so enso me ho ya pa na dem say she say na good morning heba misha ya no nom na ebubo bi ne no nom na ewi bia and queen sabi kame brani bio na me re fi me ho kura se wono me de brakwa wontumi no baby a wote no unya time no ada na minya time oza queen sabi di osore kakra
Nti wo so camera da na wo so say sa. dan am sorry. Wait me sorry. Say ye dan am pon. We are upon. Okay, any me bro bi. Any me bro bi. I mean sure Fresh Boy Papa Jenny software pie. The great man. Yes, the road is already clear. Okay, but you dey tell me say, I say yet Nancy say na a good morning heba mesha. Obi a otatie radio bi a ohwe TV bi a be wo say enye nani de dikin ayeba mama ade ba ko e fe ni say wutie radio na ye ton ade a ebe buo wankasa woni pedua na wabra body ama wo enduro bi abebebre mama wonunum ya na amwa intende bebre friend yo say mo eduro no mekoto bi na amwa mi a ubebi se bi sem na wanununum nduro saa nti oba ya na obi tie mi ana wo hwe media me kan che ni say esuna motokura na esuna okura konkron en nei die edura aba onimpe bia enom na omode adanse ebe in returns eye good morning heba mesha ye ni se eduro ni general well-being de TV so a wo hwe ya ye ni general well-being na de tie ni general well-being se wo yewi se wo yewi wutumi ni eduro no ya etumi ma enipedua na nkasa stay active enti anopa ewia anajo obehwe na wo ko wajuma so na wo ba woni obi o be hia na obebi se na se bosumi ni ma yare mienu woni obi be hia se bosumi ni ma yare miensa woni obi susu be hia obaka che wo se afinie menyare da eye de na kofa sa de ne deba ade de ba ne se enkomo na woni pedua ni mu no abere bia ne ho ba ye mra no me pa cho yare wonko a na de bia ba oto abere bia so enkomo ho ba ye den no yare de yare bi won yare na de ebe buo ma enkomo ho aye den any good morning heba mesha. Number 2 edro ni immune system support said them di kankan nkomo na woni pedua ni mu no ye nom e de protect ye yarewa edro ni ye moja ni entini mu adwuma nkasa and sister ebi a wutie mi ya ka kire wo say batwi moja ya ka kire say moja so ate wan so hwe actions ne symptoms enam ni pedua ni mu na ya anopa obehu say asa waya boto kakra asa wo yare kakra asa wo yare bi asa waya nofo kakra mesrawo ekoba ne sa edru a wonum a ebeboa eye good morning heba mixture me ba cho wo bia wo na wutie mi na ebi edu anapa wonu su bru enyimra wo kwada sesu so mwansa obitumi ka say me say em titiriti me na yem titiriti mesrawo edu a ebeboa ne de TV ni so no eye good morning heba mixture good morning heba mixture edu we esaye moja adwumanti obisi edu anadwo a mentumi nda me ba cho wo edu anadwo a wontumi nda ompaso eyese bia we ye sofa we ye watch night we ye police ni soje ni sabi be ifu a wutu anadwo nanso so woda ompaso na wontumi nda de yare pe edu a yefa ni say good morning heba mission bi nano ebe mo atumi ada kama nana obi tie mi o se meme de menkasa mu oni okofo mu be bia je say advantage bi je say di so hie ye be miamia na sisie na nkasa de ni pedua ne nam no sisie ni ya chia ye obi wo odiwani mu a otumi ka chansa ma mitinu mu kakra obatene na ye onwa otumi ntine ni mu me pa cho edru ebetumi aboa eye good morning heba mixture obi so wo tie mi o sin de chinkasa no etumi so ni mu na edi ni tufo mankasa mama se ekoba ne sa na eja o mu tofo mi se etima unyima nyina abene wiye afi na obi na ebete wo bra so aba yempe ne santi ene ye de eduro na atoawo eduro no eye good morning heba mixture ene de TV so no afi obi temi na nsem okay na se ni nkotodwe no so de bia metena se amekasa eno na di ni pedua nam enti ni sisi betumi ayo ya so betumi anante kakra but kotodwe no agi ne ho kora wontumi nso do mpo ne wesop mum na wodi anante ekoba ne sa ofra wo na soma na kora o mfi wuta pe eduro a ye fa ni se good morning heba mixture pe no bi nanom e pa cho wonya no num nduro we ye no anan obi temi na asem okay na say media de amokeke ni na meni bio na mmom no me wo de menum ato mentumi ndidi kura me yiri ye aduane so na me be ko adi kakra so mentumi ndi me sra wo sa ni pa na ha ho wo de pe eduro no bottle be ye mienu pe fese wo de mu ho num anapa ewie yimre num na anapa ewie yimre no anu wawie afro obi temi na asem say eya na nkrofo frɛ ya mo se nai mo edu ni koto bi no na misisi na eya meya but me num wie na me furu so pa afa mi wo se me furu so tia na etie ama akoya dance ambesa me frɛ mo na mi ne mo chese mo edu no etumi ama flatom ya na mesrawo eno na eba ne sa ye de adanse diefo na num kasa ena ejina so ye de kasa enti se wo so tie mi ne we furu so a obetumi akopa edu ni bi wo de wo pe wi afrɛ ne ye ma directions a wo de benum edu no e bia number 1 anopa number 2 wi nom ne sen minidi ansa na manom ni na ebe cheche o sa no mani
ni na said ye be ma won so se wo efuro bebrea ebetumi esobete afrobeat e na asem se ne dem wo ulcer pressure diabetes ne ekumi bebre na maame fo ne bebre from on fi share 50 plus a day kono obi o se me wo ulcer no diabetes me de duro so na menya dan ye duro no support eduro bia wo no enti eduro ni nchiri bibia na ya ade ba akopɛ ne ye duro ni chiri eye se wanom sa wa no dia and the obaba baka chance me do na ye adwuma but sa won no dia wo dia dance na beba enu nti se wo tie me nkyere mi pagya mi mu no mesraw kuma se ha die bebi bibia obefa bia no yetu aduro na egu titiru apidank bebre na ewo ho kolinyak okwo ha wo beye bia to dani farmer anase dani heba obekọ ne bebre ho so for life wo mu ntwem nko bebia wo de mu nyina so for life wa na mu Mr Tinetet ewo so for life station ho wo beye bi ato ase wo no station ho terminal ho no so lorry terminal ho no so no amalaya ono so ewo bi ewo ho enkranfo na emisramu okanshi drug lane udru ho na nabo achini Tinetet ni mu amo friend say ye bi ntono bebre na aba obeye bi wo ho ato mamo ha mu mbe kumase kura wo ashame ha ho nkokro miko mesra ko ekus pharmacy obeye bi ato wo takura dia wo be kumase aba ye de mesra wo se wo besra wo de hye bi de oba obetumi abetobi na mmom no wo peduro ni bi a ko mensa mensa bebre na ewo ana say Christ is the answer na Christ the answer ukono ba wo benye biato kasofo monko Judah Lion of Judah mo benye bi ato ewo miami kurom Cape Coast for me pacho boachi ansa oyatete pharmacist ankasa boachi ansa mbeye biato sanso na wotera boachi ansa kakra bia pena heba ono nso ho tafofo mo mbra New Road na mo metobi ewo PFA mubenye bi ewo no ho ato mo amwo don cake nso mo man edia pharmacy afi oyepa abrosan ni mu ho Promise Heba enso ewo ho na obetumi afre no mawe na enkyeremu bia gbo me die so no waje if you say mo number na age na frɛ yen ni enkyerɛ de be no no 0246 59 41 17 0246 59 41 17 we say open good morning Heba mixture enu ni edura ye kanfo ede amosisi a enti oba bi tiemi na de amede soro so no o se mi bu mi sa 2 days na etwa nana yankopon anya ne sa anka amakura 5 days de anka normal be se ekopem se 3 days 2 days dan aba obi fe o se mi de ne de ebo na baba ma ya se bewe mi sa but mi mu eduro no kami ni baby amowa kami ba ho be di adanse enso no we chire pa enti unso ya bai we bia wutiemi wonsabuo ni baba 3 days to wonsabuo no wa ya se bewe sa ansana etumi aba misraw pe edura efe ne se good morning Heba mesha na de amedi pagya mi mu na brand bi tiemi ade ba ko pe na ye nusu ojonso a ote yaw pa woni jonso mu me pa cha ko ban sa infections enti ye do no etumi infections bia both oba ne mema obi wa ne nsu fita bi finance ba ma ni hia wo da ho kedeja sa ija ye bubu egu wo ntehwe be ma ni petere opagye ni mu anoko na wonso wo da ho ye do no boost wo libido no enti se wo ya baba wo na wutiemi woni atenka wo ya be ma na wutiemi watenka sam wo fo misraw pe good morning Heba mission bi na no na emboost wo libido no na emfa wonko ofre no ma na me bebo ye na ye busy a 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ofre se no be din komo na obi o kwa bonti o se me kwa ni mo do ni bi share box me bi so share box me sramu ye yamfani ni ngu box ni mu nti wo kwa de da TV so when san kan mu bi na wo ye de enhye mu na ya twere good morning kwa de ya de kro na obetumi anu mu bi na abo pa yada si bebre good morning Herbal mixture and yeti omunka no mame ma mensambra wo so na wo se baby a wote no ensuo to a eyiri fa ho me pa cha ensuo to eyifa ya ni ho ni nyina na bola pa bola ni nyina ye asha antekwa enye bola no nti ena ensuo na eyiri fa ho na se ho na nkasa ye ensuo masase ye ensuo na me na de maame na wasi ensuo kwan se ensuo na ebe yiri ensuo to ebe yiri ensuo kwan na se bridge emunasi enti ensuo ne to ye na bridge akese ni bubu ye no ena atrekyela ba ho enya me nko ame ho ye dosun
enti ahya magu ho bola na bola no den na mpanyimfo ayafa ho bola no wo munim pa bola ne na eya na akofa kasa aba no ho am nenim pa committee anim ena mpanyimfo na nanasoma wo mu se wo mu mehwe baabi ameti no wo mu nyina anim ena wo maka wo mano atum wo mu nyina anim obi akase wanim a se omoye bola na se nsuo yiri bola wo ma hye ho bola enti nsuo ne to na yira baabi a memetie no na aba ho nyina bidie wodi soja wo hye manimu ho mo a wono se wotete tantan de ne nyame ohata suruwe enanim na mintwa wa no na ukunu we ne kunu wona nati ano no ka fie ho wa besen kwa ne maame ho Friday ni the board da mane Friday no ebrebe na okọ ne maame ho na mopa me ba he ya na okọ ono so su twa mu kọ ne nti efie ho no onim de ekọ nyina onim de ekọ so nyina den na oye fa ho okọ kan wo mbe di na tamom so mu da bu no wo de me ba ma menko honorable Asamwa ewo esreso ma menko honorable so na mbisa no se asemi sen no no so enimfa. Hello. Good afternoon. Honorable Mpacho na pomu ti sen. Nyame kraye mu. Honorable Mpacho unim abaya bi owo mpesua so anase ye maame Mpacho odin Rose Amankwa ya Rose wahu na se wunim ne pa Honorable the assembly abedan yen se baabia wote bole tu no fi enkrofo bi edi nani wo fi ho Pacho wate ho asem kakra Okay. Ose nkrofo bi ti ho omujare omoye bola sebi ye nuanu ma omotwetwe ne mai ekọ okogije omonan ne ade ama watu ho na monkra chese wunnim hu bi na nso so munya hwe mfa ho no kra wo musa Mame me pacho Asamwa ka sa asem na enye nokure wonu na Asamwa honorable Asamwa fa soso honorable Asamwa ka woboa wonu woni akwasi aja ene ya sandre oba na fianto me ba ma akosimi ha enti me ba ya kawasem me ba na ma akosu ka se me se kawasem neja edin abobo no Pacho Asamwa kasi woni ma woboa woni bola no so ase ni mu ade na me pentokwa ejenti na ose me pentokwa onkan se wo mu ade ejenti na me pentokwa bola eni adwa ye nsuo no na da de kwa honorable kasei ose de wo ka no onimu ho hye onkan wo mu ade onkan se wo pentokwa wo Pacho woni Asamwa kasi woni ma woboa woni adwa ye nsuo no woni bola eni toilet ni nyina woni afi na wotu hu anamo a bada ya wotu hu anamo a me Pacho o kasa o ya honorable ntia ya for honorable no so man why honorable yes dear yeah, that's it, baby.
na meeting na wo ko ye ne ye obi obi afie no anamo na otu ye no meka meme ya omuja omonan wo ne hoi ne ko awoda asombe ne je bi aba se wa wu ni ejana wu fi no bobo ya se beyebi abana na aso asena tete bo no so okay obi a bebo ba dia so benya jana dia wo ni fi ana aye ye nfichiro picture ya bola kam no afi na maba ele no rutu wa na mo ya be se fi ni ebe na dugu ko ni na ye hwe na yetu ase ebe wo mi to na me ko ya me na ko ma mebe ona bo na no krese eya amokọ ne hono ma ba bi otena eya amudi na tempanyimfo no o se woni committee fo ni bitimi ba ho na omudi na tem ne ade eya no kresa we ba se bra o ka no we ba se na me ko ba teacher mai ana obi ba ye control se o mo se dwa yesu bi fa ho no ama ye ko ye me ya me to sa frɛ no o se de me committee fo ye fɛ plan wa na wa ba so your friend na wa ma say ko na chire be ko kra na o mo ye sa je no your friend na wa ma ana ma me na so na wo ka no so no ni kra wa sama ntem wo fo nyina de ko ma ni wura aye na na so ya asem wa yin fi o mo ka eto wa da ma ka me fre se asem no wo ye ta yo hin ni tem eto ka me fre na me ya do ma de na na be fa tra asem no so eto wa da ma ka hono de ko me be ti de so wa ma ya ka medasi bebre no bwansa na meja wa mo akono den na osama ntem wofuo nyina eyo mo de o maba ahai okay me pacho na ona bo minim se nsem bi wo ho no ma wuntimi nyi anu ana se nsem bi wo wo ankasa no wuntimi nka na eden poti na ohwa ema o se area hofo obi ampena asem mu nyina motan no ne ade ohwa eden na ma saade na esi no kwasem so ko mo de bi ra ni asem bi ra ni asem ano bi a so ntano ya ntia bi ga na bi a wonne yele no ntia se mo montem obi a ntano honorable ya be stress why honorable wo hoi die nka wo betu nan asi so na chese waboa ma asumdua ba vise enuanom eti na asumdue ni ho na ntawantawa ekofa bone ba kura bi kan wo nso so honorable nti ye ne wo be kan ye ho abom na ya hwe ama asumdua ba nti no ya hwe ye nim nyame adom ochina ye be ba ho ye da si bebre okay honorable Asamoah ena ye ne twetwe nkomon esreso na owo esreso constituency no constituency na de esreso west oh okay na esreso west wo ho oh okay mame na attack ya na wo boy me pat attack de ne ka se omutane no asase ma me metiso enye time no na meka unse woni obi kan se maka de okan ye what you say honorable church na asimu no wan ka se say ana say na mi twa wa no na mi bi time aye ni honorable bedi nko na mi bi sa okunu asem adenti na wukunu wondi wachi ana asema wo kan nyina kire se wa na wokọ awokọ hu se wa ya akụkọ nini a cheze uhurisi ukuna nim na okụkọ konto kwasa nka we die nka ye mema ntoko acho me kunukula bibi si menene ntam na me maame mo frɛ na onko me maame awu mpapa awu nti maame abusiafo bibi si kula ni afrɛ na wo mentimi kula me se me nwale ni biem impe ni biem enti no woni wachi ono na tifie ho nso so asemba me meti on se me kwapri bibi a eye ne de me kwapri bibi eye ne de ade ne kamensa eye ne de nso oni mi na chinye de ene ne nko
ede ntina ma na basa mitimi hu adekora no ma na meton ne kwa no mo twagya atum assemblyman no na wodi nani si me so o ma store ni nyina so no ne de assemblyman na digya tum assemblyman anti kwadu no omni anti kwadu no ye wan so ma menton no ma wokwa no bi enti assemblyman na twa agya tum me si anti kwadu omu nyina ya so omu na wo me ho se wo momla me ho asamu aka se ni didi na tem ono no omu kekansa anti kwadu kekansa mchense o mekanche na me yikia sinisi kwa am ena na naka asa akurai eno anu ode tutu aduane di metwem no ede no otia ena na naka asa wo mama menimi kunu wo msi wo mu miminyikia sinisi ompanifo na wo mu wanyisie no wo msi miminyi memekia sinisi kwa am na memensanya asua de no mo ba be ye kwai no wo mo wo krom wo nyina wo bia wabọ KFC ni container bia wo mo be pam wo mu nyina na ye be ye kwai no na wo ma si wo mo ba be ye enti meme KFC no ante kwadu si wo ma me wo ha na committee fo aba na say ne enya wo nko ana omutu wo mantu wo bia o wo mantu wo bia o me ana wo mo twagya atum te kwadu si wo ma me nto wo na twa agya no ante kwadu ni na busuafo ante kwadu ene na busuafo no mo ye kwan awose ka akwa no nyina ye ne dia me to anu o ma ne nsusu no ne kunu etimi be bo me bosia 50 cedis be ma no be yi nu onye de nu ontua meka mi dia bodi a wose ne yire okutwa bodi ani bi ye do se ne yire makotwa bio me sympathy you enti wa wo hwa den ti poti na anti kwadu ne na busuafo tan wo sa ade a wo muta ne ni asase na mimi kosi da ne wo so na nya ne dia mi kosi nsuro me de me ka kire kuro mu mpanifo na omu wanfie na omu mama nsidi se ne ma me die mi kosi bi ne ma me male ne me ntawa omu so omu mama me si me ma me da ni bi na me koto me na nani e no ma me kobo wo hene na mane e na me ne me se wa me be ye da ne na mitimi mi si da ni wie ye no anti kwadu se proto ne ye ne dia proto ne nsoso no enye ne dia okache mi se mimi ni pipa asase na wonu nsoso di otisu no wonti aka woni pipa asase ne so enye ne dia na asase so ne do dada no wa ma piro mi si da ni wie ye no Malik ti ni fie e na wo mo gi asase na fi mi nsam dia ma Malik enti ni minim di okobo na na amane enti obi na kobo na na amane e na na ma bra bi be frɛ mi ti mi ko na na ho no na kura fi mi na chi abasile so na mi bisa o se asase no sa so na na de che na oni your friends maame no anti kwadu mu bo abusua ya mo abusua ya me hye no den na obe pre asase so onu ni die ni asase ne so papa bi wo sei e na anta kwose e man so woni sei na me maame so won finfin e na anti kwadu mu so woni sei chese me die na me ti so na wo pra ma Malik ama obetu foundation ma wo hene kula be pam Malik no ka na naka che me se di ne na na ne enti die ma ye no minya abotire ne mepem mami sibiem emlepem no obe frɛ me e na anti kwadu ni wo mo de da ya ma wo mu no Laiji Enel Esther Asha Cynthia e na obe bi nsusu anti kwadu baba ko nsusu oba ya wo no su asifie ni bi wo ho mu e ho no mu nyina dia ye bola omu ko bola oba ye timi si be wo mu pamento kwanti be bi ojale de wujale aso timi de ko be bi enye be bi obi ti no na wudi hu nsuo ye de wo mpla wo no ho wo nya hye na me de kwato na na nuas na naka sempanifo no mu wanyi si ho ne mra ne hya ene ya me pa ti ojai no omu kika kasa ni omu didi na nu ya na na ma so fi ani ebe susu ye chia me prempe mimpo miminim wo mu edin edia ne mom na simple na me ti se wo de chia me na ka se so fi ani mehwe asase amada be pimi so ka che mi se na chia me ne ka che mi se akokohwedi a wo pri wo bi afu ase na m ka che ne se me pa kwanti na ho me pa cho se asem no e wa himfie pacho me pacho me ntwa wanu asem na wa himfie na nani ho me se asem no se e wa himfie me enti no anti kwadu no okwa himfie ho bi anti kwadu na dana na frɛ no na wokɔ no ka kire na na se ne yankonam
okay intino sa nana enya nkonam asem no odi no ho ende ye nka ne sa nana odi asem a ye nya konam ne ye ka de owodom entino sa wa ahemfie no ntino ye nyina ye beka ye ho abom ne aka nana ho ne ye de asomdwe aba wati ase pa so ne dura na joa mi kunu kwa adwuma na botan no clock wa ye si ye mfa mra nhye ye nsem emla ye mfa mra nhye ye nsem asha ba bi omudwale gunu edura na jo na me fa ha pa so wo de ti o me fa ha omuso omu ma me mfa ha me fa ha omuso omu ma me mfa ha denti minima de kura ehwa ma so omusa asasin ye wo mu ja no omu de ma emma nipa wo sira su emma anajo bre no omu de same eni atem di die ko atwi ko bleman san de waka ti ye nyina ye be ka ho abom anaju tan no kura kuna ma twekwa du kunu no anami kunu kwa adwuma wo se ne kunu ni fiefo akon anaju tan no kura kuna wo so woni wachi no aba be wura me ho asam na miminya on say da Friday na me ba you Friday na be na da ka se me kobo na manie waka chem so okọ ne ma no na wo no oba ti ni ekunu ni ye ni si a wo be ma nti anu wo no oba ni ti no wo ne ti papa be se me ma kwa ko frɛ me se wa ma mo ma me hwɛ ne ekoso wo sere so a eno na me ka se ni nyina ye be hwɛ aka ma asomdwe ene pepepe ye aba why ye da se abusiafo ye be ka ye ho abom na cheze asomdwe aba no kwasem ne se baby a wote asomdwe ni ho a eya na ukofie kura cheze wasum kura nyo na asem no akwakoye asem bi a cheze ne ka no agese ye kwa ahemfie ho enti no producer ochina de say yebebe adwuma ntempa na cheze ya kwa ahemfie ni adwuma na ye no papa je Obaya. Memo akwaba. Majoso. Papa J, first and second case share wadwene enko. Dedi kan ma menchia tie for da memo makwaba. Okay. First one no Victoria. Yeah. Amuzu. When I think say Tupac wife, Tupac Amarisha call. I see no changes. Last week me call baby. Na me say e ma bi share one no conversation no e wo phone so. Okay. Na girls nika aden Tupac na adwenya na eno who get na abantu be abonyu be fene kwakoda lenten or say bad people do good sometimes gay ya mo hu na mo ma jo se bia sebe onye normal na adwene nye no Tupac hu no ohunu slay queen o wade bi wonu mu a attractive enticing boys ni bia ni je ho say no so wasanyim bi 5 months but enye Tupac be ma foforo. It tells you say adie bi wo ga no ho a emani bi na maboncho mu ni bi o se etibi ma wo mo hwa akwala no somebody no catch us no don't underestimate anyone on this earth embu obi abonfianda anya hwe kra no odi o ma Tupac eba what you say o ma ne ba hwe se osini Tupac eyi o che Tupac se ono so yo ba ubu ni se bi o yarefo oni wo so hwe na adwene nya no wo hu se obi bulu kwasea eti ma me fa nko akoma mu nsem ne kama sem ma me ono ane bae yes ya wa ha no bae eti wo bodam dabi wo wajini dabi onimi na adwene da eti Tupac na adwene se o fa ne bulu kwasea ne so amfa sika no ode beba ene date 15th next month 15th on fa sika no me anko na 15th no kwa duru anye saa Tupac shege no udi no di jedwe no di be jedwe ne di yes because what for na nyim no akora na nyim no atwie ne kakra enti udi ni di ko jedwe ni di a obekwa kotua wo for ade for da we dey unya asem ade for di mama to so me mama obetena he na asem na dedodo ede enti no e wo se yenya abote wura mu yi untimi ntire baabi ama ni penyina ntan wo sa untimi ntire baabi ma ni penyina ntu ye ni ensi wo so sa no kwasem o se ti obi susu wo sere so ye ti na ni mu asem me ye wu maame no suban a oditi area ho suban a oditi fie ho ansa na asem ye be pedis pumasi bra ya pe enti ni de mitimi kan bebre and assemblyman no so o ye very smart
assemblyman o play smart move we dey go see kasa dey ma me see kasa na assemblyman person o smart ma me no e panyi ultimate travel so me twa ntro bebre sa wasu sa wo ba nyina wasu sa yes asemo o ka no nukre ni bi wom assemblyman yeso ni ma me kunadu aye one ena mo twagya to obi oton ade okwan na o okwan se otumi twagya to obi japade mu obi adwuma e wo Ghana o okwan se odi petrol ana odi kerosene e ko gusu twagya to se waye den kura na ye de mra ene bu o man no ete kwa ya wunya kukuduro a ofa nyema kwa ya kotwa agya to mu no wo assemblyman kura na ba this say police for kwa ehwehwe wo nsem mu enti asem na aba no ye bedi akire de ma me kan assemblyman na kan o se wo ba ho o ya we unim ba assemblyman tie ne ya se afei mom e na obeko wa akokohwe so so okwa akokohwe de asem ye bedi akire ne ahwe no kura wo mu ne de ba betudwa medasi bebre Queen Sabi abaya ene de space no wie ya fama me matia papa Queen Sabi kire wadwene yenko Nsem na ye kanokra obesi abomi pusa akola ye Tupac and Victoria minimu se Victoria kra wonim kasa ene obesi jinje me se na nibre nyasam ketwa wa ma Tupac amfa na easy kra David eni a wodi hu no ne adwene a onya ede ma no no wa woso ne ho amapu wa woso ne ho ama Tupac hu se enya oba bia ene sabi oye gimifo na sadie wo handle asem no wo ne ne toto ye no na mani ajepa ebema esua de akọ nya wo mo de no kwa se ya enkwa ama asan ma mema binum hu se wo obi a susubu no yarefo ebi o control a en control na embom no wo de fa ne mfikyira obekire wunyansa on say wotimi anante de na sema ba ma Tupac ade atum na ema so yesan aduebu aduane a no wo ka se odindi be kwa kwaje me ho no me ne nya adwene o mama mane mfanye aha tie wo de gie ne se wo ne wo ho na wo mfa na chi say ya kwame nyamema ba miensa ya be ko omu nyina so omu nyina odidi wo ho na wo didi obi ho asan akopɛ first born so no ne na wo na wo hwɛ ne ba first born minim say o se Tupac hwɛ akwala no na awarefo new ones no wo mu sutua na wo timi ma miensa bom ba akoso carpenter no so the same thing na wa fa ne ho adi sa na Tupac nkwana emo aden na me hu ne se ope Tupac no ope na ne ye no amma Tupac anyinye na ho ebia ne se Tupac ebi kra watete wa hunu se mema bi ne da na otie Tupac na on so pe akola ne kakro fi se mema bu anka akola ne ye Tupac ko fi no ko betia no kra se maame enkasa me ho maame ne sister nkasa won penanu masem baton se odi akrokro bi ene ne de te ho so enti eja nyame ne eda na se na ye beso akola nim na yatena dwurimu kakrama no na mediha no emfiri ni mu ntesa ne mo abe ye mama ene ye dwada no kure eye ba kope onse wa na kan no kure ne kan ya pa se yenyi medi emfiri ni mu a me kura mi ntime mmoa no fi se me mefesika ma na me yonko enkote de me nye saade ye no eye de tosu mienu ye maame a na ote hei o kasa nyina na me hye no asem na ato no na eya na emmumu no me hu ni se owani adin bi e wo ne ho na ma na ye ne eden no se ye kɔ ne ye kan asem a ye timi kama ne ye de ye nimu nsem mu kire meto na so ni manya asem a woni manya so ho ensu bia de meya wabonten no ye kɔ ne ye kan asem obi abeka bia ma me sana na asem ne wotimi kire asem mu ma ode efo bedibem sa obi timi ka entro ma ne no kura ye pepe minima brantie bi waso ne nsem no osenya osena eye mekra na wo so me nsem ana ese nka wado nsa benkum na so me mu ana so free say o kasa nyina medwene na me toto sabi
bibi ntimi nsi se obi di ja ebeto adwuma wiem emu odu bibi kaina esi ye nam nim se ye boso a ye beduru wo mama ye be kwa israf ye se he ya o se nyame boa ye ba ya wo be kono na bia wo ye area mama oh kasa no atoda bia ya na kasa no gangalia fisa ohini ntumi nsoma panyini se onkoya de no amfa resource ama na emom wakotan nipa no a wo de asemba ahimfie no emu na ho papa na ho ade na ohine tu se onkoya pepes onya de na ohini ntimi nkasa nkyere abusua panyini na abusua panyini mom kɔ asem no ho no wo na ade asemba ye no tiame asa betan wo that be what about ohine no okay ohine no osuma na etisen ese bibi kan koso ono so e wose ye bono na se subi kura no a ebi okokora na pata wontie mama ye ko ho no ma de wom bia ye behu saa na meka no se ye mo ho ono ani life a odete ekuro no se ye mpenhu no ansana ye 20 ga no ba obesa ma ya ye kwasa ampafo obi mi ense si fom sa so Reverend Sia Apai Life papa yonkoi am sa enade ensem na yate no emudo ndi yanso de wo bia ye betima kan fa ho no yanso ye be kire ya dwene okay am sa ye hwe aye oba no Victoria me hwe ne first day oba ha na baby a no tie ene baby a na metie sent pa na metie no utimu ze ne enkoyi na me hunu se fortan kasa e wo sister ho but me hunu ne no ene na ho siesie no se me hunu sa ho fe yeton no dwom ya mo yen se ma producer ene ne ho I fe too much na ho I fe too much but producer Adaro me hunu no first day no me hunu se eniema bi wo ha na enkoye e wo nipadua because nipadua na wo ho no kra na senti wo na ase ye ho ho de na cha se fort nko ha eti no na etumbo na etumbo etumuru etumoda tusameu deu dedewani osode so eti no na cha se problem e wo ho eti no me hunu se ono no de no enne no ne kunu no nso beema no nso akasa ama yatie beema no nso ano asem nti ya pese de aka no asase yetimi tu ho ana mo ye nso de ebetima ya afa ho no ye nso yetimi eye fa ho ana eye asem a etosu mienu no eye anti rose ana anti rose onse oba wutifie na yasi yenhia ofie ho ukunu ene yenhia ne fie ho me metie maame na kasa asesi a mehuno se oyobi anakoma ha no papa cause wontimi nkotena kuro bi mu amma kuro ni mu nipa no entan wani so ntimi huno se ono no eye esu ene ban a oyi ni kuro mu ho no enkoye entina ama nipa nyina etan no so ana o kire se asase no ne maame asase ene yede ma no o maame asase ne yede ma afi eba na sen ana asase no ho nsem bibre ndi no asem bi wo ha o se yetimi papa mu ne biebie mu ne yehwede ewom a enti emma maame no nanigye enwie ne peye but me de me study no a onye obi onim kasa because yanim ha no kra no se ensem a no ka no so ba wanya asem okọ baabi a ukunu kura ntimi ni wachi ni kunu no di nachi a wanhwe anim guase ya betu ni kunu no nsem o de beto amane ni kunu no enkoyi enti no yesere ma no edu time bi wo na bibi wo ho bible say ahobrasefo ebinya asase na di ene ma mommere mo ho ase na mukunu no anya do e de ama mo na ukunu no kura won respect na beden na unya asem a ukunu no watimadi wachi amze ensem no doso timedumedi ebesi wa ya yeda se Reverend Sia Apai Life ajwa nana ya na what to say enyame adom ho ya nisa
Ya yenhwe bibi. Tupac say man fa ne din koje aduane biem. Na Tupac celebrate kese te sewo. O yire no anya celebrate o. Te wo so didi ubotom. Na wo didi na yase na don pese obedidi ubotom. Jomtini ni bo nwom no wante wo ho. O se krom sikani. Ai. O se wo didi mi botom a meden. Medidi wayase. Medidi wayase. Ewi abo. Dabi enwum obi boy na me de kama asem. Enti se Tupac wo bombode didi na yase. Awu abofra mo nya 5 years dia. Obedidi. Ene Tupac ye radio na Victoria so no sube didi ubotom. Kopim ne nkwa na nyina wo asase so. Because wabeba odi anya hwe kura no ma oba. Aye mi yasa woni na wo awiafe na wo se na adwene nye. Tupac nyakopo fa obo ne nchaw. Dise na ya bisa se die na wanom. Se Tupac se na wonom hwe pa dia. Ene wo ye mo wawa. O se na wanom nsantina na nisu ye no who are you. Na wanom se bo hu tokore di kwhiem se wo bisa ano no. Emo nyina nam ho. Data wo ho, konko wo ho. Sa tokuru de wo hu se ye tokura be ma ho aba. Na mo Victoria ya se de. Wo se ya se ma ho ba. Ebia boy na ye. Dabi ya mama nka no kure. The way what nya wo chine baka se Victoria bani na wo ka se bi na adwene mu kan no Tupac na ke fo bi ade an ke se no ke yini ye. Wo se wagye atum se busumi bia wo de 400 series beden ebeba. What chira wo mensem ba na me expectation ke bedu ha. Minim se akora no kwa wo ba mo nya 5 years. Tupac na wo se ka wo ye wasade se ja. 400 series ni de nyame anim esua. Enso ye ba ne den wo so de beba ye twa ba ya yenkwa busua Victoria ofrim mi biso ni maame ni papa wu ba so wo busua sisi sika ye ba na besi so a se de Tupac kai no on fa sika ni hye Victoria nsem enye se obedi asai no kwa kwesi wo biso na sa wo bi no oye hwan ya entimi bisa de bia sika ni mra na yamfre Victoria sisters and mami o se ne sewa ni afa sika ni hye ne se ne de bia o mo fa ma Victoria na dia na busu mo so mo ye de abo Victoria enti won nam na won wusa Tupac na agi atum se busu me so a wode bebo na Eric ya ba dia no be ka kire yen dia na Eric no oda be ka kire se Eric ka se nyinse na Victoria nyam no se nya ne dia ya ne ye ne dai Messi abusua Victoria frimu Maya mfade no nko a hye Tupac on de wagye atum se busu so de 400 series beba abusua Victoria frim Messi amuso munye bibi na mo fambo Victoria na na asem o mobo nintadi hye mo kura nye enya juice atoto bi ama no ai ene me ba me bona baso pa wa ye ne kama ba ye nwiye e wo se abusua fo so mo ye bibi ka ho ya mame nko me mami asem so enya me ya dia ni yaji wo wiase anti kwadu ya baba wonche nemmom se de me mami be kai se tisapa dia ya nipa bi nipa bonifo tenant wotimi kwa jana no ko hwegu obi asase so junso no na ya de pani na onfa sha frigim eya dia sebi eya de pa ye de ye edan ma ye dia anase ye de kwa hu ye ya na wo se kesi udam na wo hwe adekwa wo benya free sa ade ne so eye me yesi ye nyama me no na to ye nyama me ne ehu sensem ne ye no kra kamia kwa yese sebi woni nipa beti mantemu a o ma fa wo so wo ye nwanti de bia be di wani me ma me wonim kasa onim kasa se ko wonim kasa bi ko nin se ne wo si ka no na me ne me kura betena me fie wotimi tu ni jimi kunu kwa tena fie e dia na wo amen fanto ni sumi bisa e dia na wo muntem na wotimi tu kunu de tena di fie tena me fie me na di kunu ba fie honom na wotumi a sa won pamia eni kwa so pama yam waka ho na mo pama yam wa na wotumi ankasa me ba fie honom mesre se ochina no se yetimi kwa ma me honom a ne ehunu ba bia lokro na edan eda se nye sa pa ya mami kan de ya emu awempa eya ya da si bebre yenko
edwom na yenkonkoto ade yenkonkoto ade mbra nani siwe anataka janshi wasi adana oba akoye no ache edi besen be na wotwe na wotwe miensa ni no na wonna abiem na Eric no nkwa na ene wodae fofo biem san ho ene me chelsea o so ka no kra kire me a se madam fo no madam fo on za da ba na wo sere na wusu no na misu bi wo ya madam fo me say apart from Eric no why na san no da wa naga ho kanokre na ene me chelsea hwan ya bonidin kire me before Bempah yes the mama na pai enu no ye da ben no enhwe no hwe me enhwe no no nya wadanfo me na me ye wadanfo me na me no kasa wat John 3 garlic mixture ene kamfo ediamao piwak natural ene di edupei abedjoma so ye kan garlic asema yanka emame mre ohu make ya wodi pepe ni pepe natural number ne sanse garlic die yanka sa yenim se die si ye ene nipadua no we ye chi ene yi garlic no emunsuo ye mfa nsuo bianka ho ne mfa nkaja ememu ahoden no enso ne ye eni ani nwa wodwa etimi bo me nipadua no eye kama ye bi asem enti ya petripi garlic mixture ni bi enom no ni pedua mu bibia enye kama wa mai mu heba ene pharmacy shops no ubenya edre yi bi ato na mom de ode be shenso se 3p enipa ni bi eno ato ene se etwa na edre no ewom no eye glass enti won hye ni ye amfansi ye na se etofomu a ansha wo sanso afaka ena ye de red cover bottle ne ho kama ene na beda no so afa garlic kokko ye dwi ede ato ho a eche se 3p garlic mixture edre ni bi eno wasomu a wo kwa akonom no 0248928824 0201000021 afei Congo ointment ena mekamfo ediama wo awei obi na kan ye Coca-Cola face Fanta body enimu no ayetu machire ko mefa chawo kopre Congo ointment ni bi na ensiesie nipediamo ema ma bibia enye kama namtemwa propro obi wuro ne mpaboa edugu hono ma wunya hwene se ho na awansna edi mpaboa ni mu akonia ba Congo ointment se waba ediama wo fa bi fifa wonantemu na bibia enye kama rashes bia aje nipedua no aboso kakawure na atoto ho basa Congo se waba ediama bibia efa honam nani a ensawan ne niema ensem fatanti ama honam no esai no Congo ena ebo wo sa kwan no eso 0249017101 ananso say 0240616161 yanko platinum packs ho eho ne yakwa akogye take away papa eni boso aye de preserve adwan won senra wo program na wo ye no wan hye den yeska se wan fa platinum no bi am packaging nuane no ama hoho na wo mobile program asese do musika sa no enti wo ye niema troka no wa hye wo niema yie ahwese enuane no boss na egum no eye kama anhwe wo mo kwa no mo de wo ko na wo twe bi twe wada pa wo mu fie ho enti platinum se waba wotie usufre promo take away boss a eye kama take away no wo de ku fie no chesanya afi na nwa bi kwa akopepia fa ho nipa no ne ntuma fufuo bi efra no boss wadi si ni na so na nwa ne hye mugu honom aha kope platinum boss ni bi anaso mo packs no na fa siesie wa hoho no ma bibia enye kama 0243906807 0244281117 afei charistic ventures wamwadoroma ena akofa Zahara herbal products no aba edwaman so Zahara nipa ne de se pinso me pa chokodi Zahara herbal products ni bi enom na niema enkoyie ewo nipadua mu enka enfama wose general body weakness ena etete wa Zahara betimi akọ ediama sexual weakness ama ne meme ni nada muhia edro yi bisa mo benom na mo nipadua so aye kama 0246348334 and also say 0248569335 afei yenko nama agema spiritual home ho nama agema spiritual home
na ye kamfo edema won baba lawo ene ye kamfo no edema won se won de alata mamu ana otena ye ene atete no na alata fo ene ade bi de wunim se nyem na meka wo mo ye ade papa no na agyeman so akobene ne ho ewo alata mamu ho waba ede ama we nei wo se ede Bempah na ada ne konana ewo wabrabo mu aninti wudi si ana etwa he sikasam ho tutuye ena aye bibi basa na agyeman se bra awo no anase awade no obia ekobie no wudi obinum endo mo na yesi fam se awade de wo wade ye ma no enyina dade na agyeman se ni woni ho sanse enei eniema ehinta ewo esumase no obade adere ma wabie eso ede akye no ewo na so ye enti de obeya ne se obehwehwe mechi akwan baabi awo no nso so enye yira kwan a obekasa wo pena wuhu no na ma agyeman owo kaswa Millennium City na chese enkran asem ene ye kan Pentecost Police Regional Headquarters ho ena wobutu a wodi ne dwuma o se eniema ehinta ewo sumase no brana so ye na afa yimie so enfama na bibia enye kama 0248544058 0248544058 kona na agyeman ho na bibia nso enye kama babalawo ena etonsa edefo se brei na eniema ehinta ewo sumase no ombie eni emfa ema medofo abena wie ne fan kran ade ne mame o na ese adwuma na si Etiefo ye phone lines na atum 0243114497 0243114497 and I say 0322498035 0322498035 ofra tew na ye ko ye nim. Hello good afternoon medafo Ejuma da se Nana mpacho entio Tupac yeah okay yeah that's it yeah yeah Mate hello oh mommy afternoon Pacho dine baby akase free media ni ko je puku mi kase free ati so na ke empabo ba enem first time na isia medasi bebe chira wadwen na yemko media kakra na ko ze eyi yese wo ba baby asna kase abusu bia ebe na oba no for no gani city na obusu me baby say de na ho de be so no wada o nya ko fara bankwa bia enka se busu me akura ne be kwa tu ba za agogo da ebe be di tanzi ah me ko mu nye so akura ne tu ba bi en wa ko fara ba o asu ti na bi na ba o di na ba hwa akura ne nka se busu me o ma ne ntu ko ko se eyin ka ko se na bia ma goro ni bi Bobe di. Ko be di. Ndu se wo na yetire. Da bia ma basika. So that emema na omu a omu twabol amaza. So ulize be na bia we that's why you ba year. Wan ka so duma wo en ko so. Akoni bo mpa ma na papa so da bia na papa America endin betom. We can say no ya be ma. But o be yie. Na so bo so no be presi. We so what we. Yeah that's hello good afternoon me ba cholo radio no ma me mada wadaroma but yes dear Matia yanko okay
na ba radio so na some man person play smart game sana me hunu nti mo ko ground a mo hwe na mo wo ma sana me hunu because e be dey e man to ni mo sa ye hwe no Facebook say sa ma me no na e ka sai pa dia na sa sa me man no so ka say enye no kra video de me tira kan nyina no yeah that's okay yeah that's it yeah that's it hello Oba yeyi. Yeyi. Oba yeyi. Yeyi. Azumjenka wate. Azumjenka nso. Mo. Ofa eja bo brofe ko abo highways. Ofa mi pa choma wo fa sintie wu. Mo mi chamwate. Me abo fa si akoso bukuya. Wo America me no so ti pa opi advertisements go dan kuni be tiao na obaya papa Tupac di so the best oba no wa fa kire bo jamaya na de wo de video go jije biane a wo bo fa no e di go jije de pa me nsa o omo ya nsa e di go je biane na wo tire na de ho week ni na nko ba ko ngwaje another week no ko ba ko akwaje so that she o da ha se wate mate me da say hello bacholo radio no kakrama me wa na say maso me bacho baso ya na wa lo radio no ama me ya wo bede nchia e wa hanum sei eye branti ene no wo fi ami ame bestie ai beluchi say bestie no njintum owura we free owura honomo or say Nkoma ne former boss Mr. Akwesi Owusuaa, head of protocol KMA owura se nyankopon enhirao na odawasi bebre ne opportunities awama no aba na kwanu nyankopon enhirao bebre Mr. Akwesi Owusuaa, head of protocol KMA we efri owura ye ne wo fie he ya hello. Hello? Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby okase free. Pacho friend Kofi, okase free senji. Pacho yenti o. Pacho be ma ni dibem. Sa. Ebusiafo. Mama, fa wanu sini enkoi. Yo. Ya datiefo nyina ase. Okay. The America said the bia wo munyamre e de mayen. Yeah. Wo mukosu esua de. Na wo maye, wo ka wo so akoma mu nsem a na eche se wo mutie ye pa, wo ne ye nyina na ye adwuma. Nyame nhira wo bibia. A wonya adaje e de mayen. Me da say Reverend Sia Pa Life. Me pacho. Am say yetie Victoria samna. Victoria uhuno se na ho ya ne de papa because ana ememani bi wo honso a minima de hawo mu nyame ayade a awo se saade no be ma utimi ede fa wo ba na afi be ma utimi fa wo ba to chese bini dan pa na wo de o bo adwuma wo na chese enkoyi ana Victoria no me huno se oyobi a odo bema no because o kasa ya o se bema no me ne ntena bi mra fe ote ha no osu enti bema no ne ntena ai ya da si bebre ewie na me kai wo say production line o person ne atwetwe nkomo afre 0530507849 0530507839 me makeup e free Diva Beauty Salon ho 0243680794 0243680798 mene mebedwafo nyame adoma ochina yebesan so abesomo midi ede nana ya Owusuaa Bempah mi producer nana Bila Kantanka Spatus Kwadwo sa kwade sanso so ena Kwesi Beluchi me production team omo wa akra nyina me da omo nso ase bebre me da masepa fewa mo je me so ewo akra me da obibia ase ma first
medase Mr. Joris medamu nyina ase mabedru me kodi fufuo mama ba nyame adomo china ye be hia and then e koso Ghana football kotoko na e